Today is Te Reo class. Our teacher is Matua Kahu. First we do a karakia. Kapai whānau, lovely to see you all again. Hope! We are learning some special waiata. Kia ki te atu I tō iwi e. Ka pio I e toru aroha. Au kai ngā toru whā I au e hi. Ka pai whānau, there's the whittle. We're learning how to say our favourite time of year. Ko te aha te tino wā o te tau. What's the best time of year? Rose, ko te aha te tino wā o te tau. Ko te raumate te tino wā o te tau nā te mea he wā kirehemete. Lots of us love summer. Raumati Ko. te tino wā o te tau Ko. nā te mea he wā raumete raumati poi whāna. Summer football. So they do winter football and summer football. True. Did I know that? Emma loves to teach poi. Papa.